Angibale ugcokama akenqula makeja ngaliwa bapemu akenqula makeja ngaliwa bapemu zitaza sengizedlule bapemu. Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King News with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu bathele njaburi hola bafowethu ke nginiphathele insizwa namhlanje ngithenja ingivakashele sizoyipholela sihlale shawo umoya wolwandle nazi vele siphathele izinto ezinhle bhuti wami sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Select Africa TV nawe yazibonela lapha ngiphethe umfokamthembu lana sizodlala lana. Ake nibingelele babukeli igama nguSiphiwe umfokantombela abangaziyo bangibiza ngoKingzoso bathi zose inomakhelana ngaze ngafa kwathi phumule phapha kuhlala eminyango songadla phunga uma ncenga uthanda intombazane ningomntwana uThophe ngizoshama inkinga zami nathi semncane ngoba zemntwana semncane ngabe sizocela ngabe ngenyakanya insizwa manje inkinga zangishanga ngoma ngasala ngincane ngomkhoqwana uhlala simile etini sebebhejile basingese simile base bedwe phansi ngolayini bathi mfana ngeke usuye indawo ngeke usube yilutho mfana vele uyeke lento yenzayo. Suka bafowethu insizwa uyabona iphethe iphelele kumnandi kusazoba mnandi bafowethu uhlala nathi nje la kuSelect Africa TV sithamela indaba emnandi bhuti wami lensizwa iqhamukapi mfowethu sikubona usumuhle kanje. Insizwa lena idabuka phansi eshowe emphendle edla amadoda ngakubo kopholo makhoba mhlawumbe abantu engabafanisa no baba umfiliseni magubane badabuka khona ngakithi insizwa nje ezalo uMansele kodwa ngikhulele ekhaya kumame ke ngoba mina ngingwantombela umama wakaNtsele ya kodwa ekhaya vele kubaba kuseshowe kwaKhoza esigodini sakwaKhoza ya. Ngiyakuzwa mfowethu mfowethu sikubona kukhona izinto ozenzayo noma sikubona indlela owenza ngayo isuka phi lento yakho mfowethu isuka phi lento manje ngendlela esikubona uyiyona. Lento lena kahle ngasho ukuthi into ebisengqondweni kodwa ngiqhamuka nje manje ngoba ukuyenza kwayo nje ngiqale ngoMarch ngizothi bekuMarch ya uqala nje kwayo ukuthi ngiyenze ya ngaqhoka ama shapes and futhi abantu bayithakasela ngobani abantu beyibona vele ukuthi phela ama shapes angigcini ngiwadle mina yabo ngicina ngibapha abantu ama chips yabo so bathanda nalonto le ingakho ke amabhiga nje agcine impela sengena ngisho kubantu abadala ngisho abantu abadala sebeyawathanda manje nabo abantu abadala sebeyangitapa ngisho nabo ngisho amakhehla awuthi awunginike lapho ngibuyisa amathe uyabo emcimbini izingane malume usicela amaships yabo so nje ngagcine nje kuyinto ekanjalo nje into endala nje ebengiphila nayo ngihamba nayo ya nje kwagcine ke isiqhuma ngendlela esiqhuma ngayo yagcina isivelile kubantu njengoba njengamanje siphambi kwabantu njengamanje bayibuka umsanganywana abantu lento oyenzayo but kufike kanjani ukuthi uze uchoose ukuthi wena gqoka ama chips and futhi baxhasa yini inkampani lezi zama chips. Hayi lutha azingxhasi kodwa ke bengisakulona uhambo ngoba abantu abaningi phela bangitshela ukuthi no mfethu isukumele indaba amabhiga bo likhona usizo ongalithola mhlambe kwabona ngoba phela wena njengamanje wena akekho umuntu esimaziyo thina njengamanje upromote amabhiga kodwa amabhiga abantu abaningi njengamanje siwazi nje ngawe siwabona nje ngawe uyabo onke uyabona nje izinto ezinjalo so ke kucine sekunjalo kodwa ke nje uhambo la khona ngizohamba ngilithola ngizohamba ngihambe nje ngilithola kodwa ke yakho nabanye phela babuka sengathi umsangano kodwa abanye babuka njenge promotion ukuthi naku advertise amabhiga uyabo abanye bathi hawu siyabonga uyabo kodwa lokuhlanya kwakho siyakubona khona ukuthi hayi ukuhlanya okusile ngoba uyasipha phela amabhiga masiqedile ukuhlanya kawo uyabo manje kugcina sekuba into ebonakala sengathi iyaphila futhi umsangano uyabo ya into kanjalo nje. Ngiyakubona uyiphethe iphelela bathini ekhaya emase bekubona kuma social media ugqoke kanje abasho yini ukuthi awu ingane yaye eThekwini yafika yashintshela yenza umsangano.
hayi bathiwa kabi-ke bathiwa kampela bathi hayi unayo ingane ngampela ingane yaphuma i-right kodwa manje isibuya manje naku sesibona ey'ndaweni ey'thizeni hayi bayawuthakasela ngoba phela akukho vele okube engikwenzayo yabo so uqhubeka nje uqhubeka ngifani-ke nalaba abanye-ke hayi laba abanye kwathiwa nje impela idumo nasemakubi impela badutshwa nasemakubi engesibasho-ke hayi ngeke phela igama lomuntu inkomo kodwa nje ngezwe impela ngezona ey'chazela ukuthi hey impela kubo impela bamduba nje kubo kwathiwa hayi bonakho usugqoka okwangaphansi. Ngiyakubona mfowethu uyayenza lento yakho and abanye abantu bathe masiqhamuka lento bathi wena ufuna ukuthatha udumo noma ufuna usondela noma ubukela ku King Nuba ngabe kukanjani lento ake uyichaza? Ya khona ngingakusho ukuthi mzwane mhlambe ngiqalo yabo yazi khona bangangigqoka njengonuba noma ngigqoka izinto ezicishe izibukeke njengayo yabo ngokuthini nami vele wathe vele ngaba nale yanto ukuthi yabona lensizwa lena ngiyawuthanda usho nowenza ngoba phela wonke umuntu wasemhlabeni une role model yabo khona into ekuthiwa role model ngicela ukufanekisa nje mhlambe mangabe igcoka melisha linento othizeni eliqhokile khona abantu abafisa ukuthenga lonto leyo beyigqoke ngoba sebebone iqhawe labo igqokile yabo so kwabanye ibiyimbi kwabanye ibimnandi ukuthi hawu hey Nunuba usenethwasa uyabo usenethwasa abanye bethi hayi uyakopela wena uyabo ngithi kodwa ke mina engikwaziyo ukuthi wonke umuntu wasemhlabeni une role model yabo so ke uqhubeka khona ke hayi ngabonga kakhulu futhi uNkulunkulu esenginikeza ngoba mina zonke izinto mina engizenzayo isuke iqhamuka eNkulunkulu ngoba ayikho into engicabange mina ayikho sidalo into ngithi ngihamba yabo nje lo shundo ngoba ngiqoke nje ngivunulile nje kanje lo shundona ngathi ngichithela amanzi ngomhla ka24 ngizoya eHammersdale la emcimbini wakhona lapho ngiqashwe khona ngathi ngichitha amanzi wavela wafika ingqondo nje wafika yathi ingqondo no awenze into kanje ngoba vele iHeritage Day namhlanje yabo so ngathiwa nami sengithi hayi ngeke ingqondo yami ngiyiphoqe yabo nakho ke sengivana lokho futhi abantu bawuthakasela kakhulu ngoba vele nami ngabona ukuthi no ngoba vele izinto vele zamasiko vele kudinga ukuthi umuntu egqoke njengesiko ngangena phakathi kwakho ngoba usungibona nje ngivunulile nje kanjena ngiphethe nje zaphelela nje yabo inyanga yamagugu mfowethu okushuthi njengoba wena ugqoke kanjena lento iyisiko kuwena ya kushuthi khona njengoba phela ngingenalo ibheshu bengizama ukuchaza kanjalo ngumZulu mina yabo so ibheshu akunalo yabo ngase ngibona ukuthi ngoba ngingenalo ibheshu ake ngifake ngoba abantu bangazi ngamabhika yabo ake ngingene la kwaBhika ngibone ukuthi ngingaphuma nani yabo njengoba ubona nje ngingenile ngaphuma ngiyibhunga impela nje uyabona nje ukuthi ngiphelele nje ngisho umuntu obonayo nje uyabona ukuthi hayi lensizwa lesigqoke isinene esikhona ibheshu likhona uyabona khona yonke into yabo manje imali nospendile ngalama chips bhuti wami ayilapha ngeke la yabo nje la maphakethe amabili la amaphakethe amashuthi u80 yabo ya u80 la manje uma ungathina einganeni mfowethu ezikubukayo mhlawumbe zizobuka ziyithande lento ungaba motivator uthina einganeni ezikulandelayo la ngalento la ngayithini lento ngayitshela ngithi hayi i-right ngobani kwasona siyangihupha sona emcimbini ngoba phela ngisuke ngihujwa izona uyabona nje yonke imicimbi engisuke ngihamba kuyona ngisho mama abadala kodwa einganeni Nkosi yami zizeyikhala ezinye mama bephusha ingane zabo zithi awunako na ingane phela awuyipha amashipsi uyabo so nje into nje kanjalo ngoba nabantu abadala nabo bayafuna nabo bayahashuka nabo ngoba abanye into engiyithanda ngalama chips yabo nokufika naloshundone wama-chips yabo ukuthi uyabona abantu abaningi emcimbini ngisho kusokhona abantu abadala emcimbini ogogo abadala yabo uthi ugogo sebanje ushukela athi wemntanami awungiphe lapha ngibuyisa amathe uyabo sengiyakhipha njalo emzimbeni kaJesu ngithi udle isinkwa lesi uzungikhumbula uyabo efike futhi abantu abathintile futhi bethi awumfana kodwa futhi awungiphe lawa pelepele phela ungiphe lamashipsi apelepele phe uyabona lapho uhashuka sekungumi ngendle ekhanda ngifike futhi ngithi hayi nakho emzimbeni wami anidle ningikhumbule lokhu wena wabona uJesu ngithi nidle ningikhumbule yabo uKingzoso babukeli beSelect Africa TV mfowethu
into engibhekayo ngawe no engikuzwe siqala lento lenkulumo yethu unalo nephimbo lokuthi ungacula. Singakubona ngelinye ilanga sikubona ukuthi usuyacula usungenile endimeni yomculo ngoba ngiyezwe ngathi inhle ne voice. Hayi phela kunjalo phela ngumaphimbo wonke mina akekho umuntu engake yabona nje isikhathi esiningi go Facebook laphana epage ngaduma ngalokho futhi yona video eyangihambisa kakhulu ngangilingisela nje bonke abaculi ongabala kubona ngangazi noma ngibabambe noma ngibayeka ngangibala ogcokama akenqula makeja ngaliwa bapemu akenqula makeja ngaliwa bapemu eshe zintaza sengizedlule bapemu eshe Yoba nini mina ngise awusengaze ngibona weyini ngane zami nginizala zidaza mzengizedlule baphe yabona nje bonke abantu yabona hayi mina akekho umuntu engawazi umculo ngisho omajotha ngiyakwazi ukushaya thulungasho 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 ngose ngiyathola manje ishiye mama. So bafowethu insizwa enetalent elisimangaliso le ngaphandle unimbona egqoke kanje amabhika bafowethu niyayizwela izwi lakhe lihle kakhulu but wambusa ichaza lento yengoma ingoma ukuthi singakubona yini mhlambe ukuthi singakubona yini sibona usuyacula mhlambe bakhona yini abantu abangafisa ukuthi bakuxhase kulento yakho ya khona ngiyafisa kube khona abantu abangangixhasa ya khona yabona ama comment abantu ukuzwa izimvo zabantu bayasho impela bathi mfoko ntombela usikhiphele mve noma into encane yabona nje ukhona kumfowethu esengimthintile okuthiwa umjulisi vele engeke ngabonakala vele ngoba masihlanganele nje siyeshaya isiginqa yabona siculele yabo yena kumuntu ke omunye engeke ngathi hayi wendoda yabona ke sizame into encane yabo njengoba futhi sibuye abantu bebuyela nasemakhaya uyabo ngoba khona icwece impela lafika ngabona ukuthi no uyabona uma ngingakhipha ingoma ekanje uyabo ngoba vele mina kahlahle into yomculo ngiyithandela ngento yomyalezo uyabo nanokuthi kusizakala abanye abantu yabona nje angazi noma ngayisho ndawo ngaze phela befudumeza abantu hey asibambe singayisho ngoba intshontshe bayintshontshe impela ngeke ngiyibamba ngaze befudumeza kodwa nje ya impela bengasa abantu beyizwe singile leyo singile yami leyo engizobe featureisha khona umjolisi ehloko sithi uyazi emakhaya washiya kunjani yabo izinto ezikanjalo nje ukuthi emakhaya sigcina ukuthola ukuthi abantu base kuba koThekwini bakogoli kodwa ke emakhaya balokhu bethi bavale babanjwe imisebenzi kanti emakhaya bayazi ukuthi ikati la bashiya leziko yabo abanye bashiya ingane nemndeni yabo so izinto ezikanjalo nje imessage kuphela ingoma ezodla ngayo le ngoma leyo. Ngiyakuzwa mfethu uyayibeka iyacaca mhlambe uzothi omunye umuntu ekhaya athi siyambona uyacula kodwa khona ezinye izinto azenzayo njengokuthi mfethu ngike ngakubona uma ngibheka e-social media ngikubona une talent naku ilentuzana naku MC ngakubona uphethe olunye uhlelo kwezinye zeindawo singathini ngalonto yabona njengamanje abantu abaningi vele sebengiqashela ukuthi ngibe MC yabo abantu abaningi yabo nje ngomhla ka2 October ngizobe ngikwaceza lo mcimbi nje omkhulu kakhulu khona umzukulu noNcwasimende ngizobe ngiphethe uhlelo lapho no Bhuti welcome Ntombela no siyacela wesithuphethu yabo into engiyibonayo wesithuphethu yabo so nje mina sobathathu sobe siphethe uhlelo ngomhla ka9 futhi October ngizobe ngizoqala la kwamaphumulo ngophatha uhlelo khona futhi emcimbini kathisha omkhulu mase ngoyivala ophongolo futhi ngizobe nakhona futhi ngo MC futhi yabo so nje nasezantsi kwanyuswa futhi ngizobe emaphephetheni emcimbini wabangana abahle nakhona futhi ngizobe ngiphethe uhlelo futhi ngizobe ungu MC futhi yabo khona futhi yabo so nje abantu abaningi sebengiqashela ukuthi ngibe u-MC ngoba phela ngiyasakaza futhi epageni lami lapha na Facebook nomsakazo wami Kingzoso FM ngiyaphinda futhi ngiya interview abelaphi bendabuko futhi Kingzoso TV yabo na ku YouTube futhi angithi uyabona nje ukuthi kahlahle mina into engiyenza uveza ikhono lami kuphela hayi ngoba mhlambe kunento engigxile kuyona ngoba abanye ngiyengibeza abanye sebekhuluma bethi usiwenza yonke into hlala la uhleli khona ngithi hayi mina ngiphushela italent lami mina uyabo okuyilona engazi ukuthi abanye omunye umuntu uyalithanda omunye umuntu ngeke alithande uma sengenza okunye futhi omunye umuntu uyokuthanda omunye ngeke akuthanda into enjalo nje injalo mfowethu ngiyayizwa uyayibeka caca ngelinye ilanga ngakubona ungitalapha mfowethu wangitalapha uphethe imic yakho singathini ngalo naba balandeli la singathini
yangidala lapha lensizwa balandeli yangidala lapha bafowethu singathini ngalona Cha ngangada lapho uyabona njengoba ngase ngena endabeni ye-TV yokuthi ngivule i-TV so yabona le mic yami ngiqondi futhi bengiyiphethe ngoba i-mic ngayifaka nje yona inothi ke la ngase ngikhavela ispontshi la ngafaka ispontshi la uyabo so into yabo mina isikhathi esiningi into mangiyenza ngisuke ngiyenza ngine vision yayo yabo ne goal yokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukufinyelela endaweni yokuthi kodwa ngeke ngihlale phansi yabo yabo angithi ukubone umsakazo wami kune roll on la yabo I roll on anginawo amandla emic yabo so ngase ngenza I roll on la umuntu obukayo uyabona ukuthi no ingqondo yalomfowethu noma into wayefisa ila yabo emsakazweni ila kwi TV yabo angithi awubone nje lapha ngimeka nje ingoba nawe ngangufaka nawe wawuphethe imic yangempela ngoba nawe ngangifuna ukutshengisa abantu ukuthi Nkosi yami nakho lapho engifuna ukuya khona bakwethu hayi wawufisa ukuzibona ufana nami mfowethu kahle umlandelo wami lo baba ke mfowethu ngiyakwemukela futhi ngiyakufisela mfowethu ukuthi yonke into yakhe ihambe kahle futhi iphumelele ya ngibonga nje kakhulu ya ungasho khona ukuthi ngumlandeli wakho ngoba i-TV nje yaku YouTube ngaqala ukuyibona ngayi Select Africa TV uyabo ngayilandela lensizwa lena kanti futhi ijwayele ukuhamba nabantu abadumile uyabo mase lo ngiyalandela lensizwa lo ngiyilandela nje lo ngiyilandela uyabo ngabona ukuthi no kuyalandeleka uyabo mfowethu singayixoxa kuze kusemnyango ngani yakwethu utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana and yini oyifisayo kubantu mfowethu emphakathini ukuthi bakwenzele yona abantu ngiyafisa emphakathini bafowethu ukuthi ningisupporte kakhulu uyabona ngiphila ngetalente mina angisho nje lokhu yonke into engigenisela imali njengamanje italente lami ukuthi abantu bengiqashe ngibe uMC kungena imali eza kumina yabo ukusebenza nabelaphi bendabuko ukuthi ngibaveze ku TV lokho kungenisela imali yabo so zonke izinto ngiyakwathi ngiphile ngilale ngidlile nasekhaya ngifakele ingane yasekhaya uyabona nje ngikwazi ukuthi ke phela bayithanda imali ngikwazi Nkosi yami ngithenge lo airtime leyo uyabo ngikwazi ukucubuza nami uyabo so nje bengacela bakwethu ukuthi kuwonke umuntu obukayo ngiyacela ukuthi Nkosi yami lapha angalekelela khona engangisiza mina kuyo yonke indawo angangishinje ngaphandle wonke imicimbi ohlelayo ungifake ngisho ngabe kuthiwa 1 ke mina ke ngingena nje akukho lapha engabalance khona mina ngisho yo nika yo WhatsApp dog WhatsApp yo nika ngifike ngene ngisho kusicatha miyo yabo ngivike ngene nje ngithi njengamanje sekuzongena udraw number 5 ngiyacela majaji ami akungabikho idraw ngifuna iwin yodwa yabo mase nami phela ngangawucula ngisicothozo yabo Select Africa, Select Africa, itifina. Siyokufeza nawe. Osane talente, Select Africa, tifina. Siyokufundulula, nala ukona. Kuvuka manje le ngoma Kingzoso bafethu insizwe netalent elisimangaliso bafethu izwani lento uthi ivuka manje mfowethu siyambona ukhona uMasihlekisane wakho noma uthini mayikubuka kanje uyajabula phela naye futhi mangiyemcimbini Nkosi yami naye uyawathatha Nkosi yami hey ngoba ayabona awekho abantu yabo lento sengiyenze amabhiga sengiyenze nje angena kubantu yabo bayazi ukuthi uma ngizobona uKingzoso bigger boy yabo singiyazi ukuthi uma ukhona uKingzoso amabhiga ngizowathola yabo khona abantu ade bengawazi kodwa njengamanje sebeyawazi yabo so nje into kanjalo nje yabo kwanaye endlini uyazi ukuthi vele amanzi asendlini ke lawo uyabo ngoba kuthiwa nje kwaZulu awuphumi amanzi ungawaphuzile nama uphumi amanzi ungaphuzile ila amanzi ofika uwaphuze ema ungena endlini ngoba nje umuzo ovakasha muso uhamba ngithi nali imfethu iphasela udla ungikhumbule emzimbeni wami yabo Kuthi wami khona umdlalo esesudlala mase sizoyivala before usho nje ingcukaca zakho noma la abantu abaxhuma khona kunemidlalo esesudlale la mfowethu ngizofike ngithi unjokwe noma umdumazi ngithi umthandeni noma ukhuzana Mthandeni ngithi uthibela noma umshofo amshofo King News uthi Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje
Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.